Selef veren halef bir akida. İkide de şöyle mana vermeptirler. Selef tefviz, o selefte de tevil eden bazen boluptur. Halef tevil, halefte de bazen tefviz eden boluptur. İkide de şu elfazlara mana vermeptirler. Ama bula nemet yerli. İnanakam şi akideye tahavi deyip şerhi İbn Ebil İz Hanefi, yalandan Hanefi nemet diye bir kitap yazdılar, bir Hudayın adına mensup ettiler, bu kumuni akide deyip okul kirpiye mantıkada İnanakam nemet diye. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال تأويلت الذي يبلى وإلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ aynısı selefin, halefin tevil edeni bizim akidamda yaptığı. Ki bizim akidan kurduğum da imkanı başından şu olsa bola ammalı. Şun mebnatına var. O da ben ayetken kefimde bizim ehli selef ve halefin mebnatına var kitap yazan ulemalarımız yaptırır. Buna kim deyip tu ehli tehrif ve tevil. Tevili belkol muhallesedullah Müslüman doğalım. Tenne munkar halin keşine seleften ne var, haleften ne var. Ve bir şerh İbn Ebil İz Hanefi deyip bu da kullen tevili munkar kişaviyatına ne mi? Hanefi de Müslüman doğalım.